Hello guys, welcome back again. It's me, Karbi Anglong blogger boy. Deithor mini stadium film sinil tum Harlongbi Velongbi college fresher meet program ki bi hedi. Laben bangena maklang on po like kosono selfie point mate camera kachikli kadim hedi. Jo lason sinil tum bunai pon lo tum lang non design bangke like Harlongbi Velongbi lo. Ya. Nantum thang like Harlongbi Velongbi sticker lo. Nantum thang lo. So la sinon mangente arlo lelu tam nang. Nili nang tum maklang man po. So, naman ante, arlo lelo na na. Arlo dambam lo. Nijar po tung lode lagi. Latum dami X kosono, aprang latum dami dak college lang lo di. Pini na tongon po churro pig lo lang ito mo nami. Man mange, space po bom hindi, hala po. So now, non mange Mr. Fraser and Miss Fraser atum kachbay po mamatong first ke pon jene laban ge kumamatong first ke damin hindi na maklangan po lang tum non nili states arise dulo non ke bang Japan ready lo. Thank you.
Hello everyone! Hi! I'm very grateful listening tonight. So, thank you so much for having me once again. Okay, Harlongbi Velongbi College. Choro por pilo ni pan lag na khang kostame nililing ang kong masi choro de. Laming jene ke tok cheli aluk si artidi. Okay, sir! Laming.